Kiram Tangar Coin Pipe Clear ni Karbi People Hall Taralangso long Diphu LAC angkang kido Kado Kave Bangsuring Koira Posu se Self Help Group ani Marli atuma phan Assam Mukhya Mantri Mahila Udyamita Abhiyan Scheme Pen Suri Atangka Chili Keronamai Padupon Panchayat and Rural Development asai kame hinpen kajipatir pipon along Assam State Rural Livelihood Mission hinpen cherap chetudunsi Diphu LAC ke parlo Self Help Group ani Marli Bangsuring Koira Potuma phan tum Innur along Suri Atangka check rompon Cheque keron pona mailong Assam CM Himanta Biswa Sarma alhi sarpoman pen kachitong dunalong KAC CM Dr. Tuliram Ronghang KAC Speaker Raju Tiso MP Amar Singh Tiso atum pendanglok penangan MLA EM MSC Board Chairman atum chitong dun mailong KAC CM Tuliram Ronghang kaninje pona tengke karbyang long arlu kuan makaching thura sai ke claim long laki Assam CM Himanta Biswa Sarma ke rap penajong Lapen pinyar di Taralangso juta ngaklamalong lapuan kaching turlong sitami alang li ikir rap lapen ikang hon pena jok si Taralangso long sitami laan kilang bolon kido lupusi mailong ninjipon. Hala police sarpo CM Sarma kaninje pona tenge SHG along kedo anasar pimar atuma phan nona bangke suri kepi pon bonta MSC kilik aprang kiwa bangke suring koi rap khot ang bichu ko lapen kuthot from thom ke bang thujia por ko bangke inur pensika suri phokep pipon ko pisi lamchak chipitika আজি ঘর হল 70 তার মানে এতিয়ালৈকে মই 70 খন মই মিটিং কৰিলো আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী সকলে 12 খন মিটিং কৰিলো কিমান মহিলাই টকা পালে 20 লাখ কিমানে পাব বাকি আছে 12 লাখ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখৰ আগতে আমি সকলো মহিলাকে গোটেই অসমত এই আঁচনি দি দিম পৰহি দিনাখন হাওৰা গাঁৱত দিলোঁ আজি আমৰি আৰু বহুদিন আগতে আমি News report KTV News